Ikabanga kanjalo ke insimbi yesihlanu la SABC asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati esikwetfulela khona bukhoma sise Auckland Park eJozi nati ke lithambe mbili lamuhla. Whoever is locked outside will basically not be able to vend or to buy the units. City Power inxusa emakhasimende ayo ukuthi aphuthume ayovuselela tigubhu tawo tagesi nanekuthi atfole lisito uma leto tigubhu. Local government is worrying, Chairperson. Laba semagunyeni ekusebenteni kwabomasipala bavumelene ukuthi tikhungo tembuso letingakhokheli bomasipala kumele tithathelwe tinyathelo yiphalamende. Comforted us as government authority. It is the fact that they did indicate to us that they can be able to carry out a mission of this nature. Siqalile sigaba sesibili sehlelo lahulumende lokukhipha bozamazama labangaphasi emathunjini emhlaba ku Shaft 11 emayini eStilfontein Northwest. City Power inxuse bakhasimende ayo ukuthi aphuthume ayovuselela tigubhu tawo tagesi nanekuthi atfole lisito nangabe leto tigubhu. Takhamuti tiphume umkhankaso njengobe Eskom ithi umncamla juqu walokuvuselela letigubhu ngelisondo. Isaac Mangena lokhulumela City Power uthi kwafika lelo langa nje lamhla tinge-24 emakhasimende angakavuseleli tigubhu tawo tagesi atawuhlawula samba semali kanti uphinze wathi ngeke silule isikhathi sekuvuselela itigubhu. This is a universal process. It's not even a City of Johannesburg or an Eskom process. It means that whoever is locked outside will basically not be able to vend or to buy the units, and the meter that they have in their house will not be able to dispense electricity because it is not coded or recoded to be compatible with the new system and the new numbers that will be coming. So these numbers that as we know them, will come to an end, and we will basically have, we'll start from zero basically. And that is why we are appealing to customers to come and make sure that they recode their meters. Others who are able to do this remotely can actually do so by just going to the shop to buy the units, and then they will be able to do this themselves. Uqhubekele mbili ngalolu dzaba le Eskom sikhulumisana nenzatheli yemsakazo wetitfombe SABC Calvin Dludla lota sicacisela kabandi ngalokwendeka lapho kubhalisela khona lihlelo lolusha le Eskom. Asikwamukele ke Calvin etindzabeni. Asibingelele zakwethu sibingelele nombukeli wendaba ze SABC esekhaya. Sila eCosmos City ke manje njengamanje isikhathi sihamba ke sizungeza igoli lonke leli siqale ke eSoweto eOrlando eHolo sadlulela ke eDiplufu emahhovisi ayo so isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe Eskom njengamanje ke sise Cosmos City ke njengoba ubona la emva kwami uqaba injokweni ke ozokukhombisa abantu ke sebenciphe kakhulu umthamo wabantu ke usunciphe kakhulu ke kusho ukuthi ke izinto bezihamba kahle ngokusho ke kokhulumela iEskom la esifundazweni ke iGauteng uAmanda Qithesha ukuthi ke cha zincane kakhulu ingqinamba ababhekane nazo futhi kungenzeka ukuthi ke balale sebebaqedile ke abantu kodwa ke njengamanje ngizokwethula ke obhekele inqala sizinda la emkhandlwini iGoli uThembano kuyena ozosichazela kabanzi ke ukuthi kungenzeka yini ukuthi namhlanje bonke laba bantu mfowethu nilale senibaqedile. Masibonge ithuba igama uThembano kwaSikweza HODA Infrastructure Cosmos City. Njengoba sisebenzele today sibona ukuthi 90% to 95% sizobe siwenzile usikwela namuhla. Ama messages abantu bazothola kusukela today ebusuku nakusasa. But cela usichazele kahle ukuthi bawuthi 90% lo 10% nizowenzani ngoba mangizwa la ngosibhinca amakhasana bethu bayasitshela ukuthi kusasa ngathi anivule. iEskom sasa ayizuza la eCosmos City. Isivumelana sokuthi ukuthi bazosiza usukela today because iqale lento ku last year nge2 kaMeyi. Since sibhizi nayo bazilela today baza for the 6th time. So uthi ukuthi le 10% or 5% le sale abantu kuzofuneka bafone abanye bazothunyula ilinki bayenza na Alfred chatbox so that bebe khona usizo. Manje ungaqinisekisa kubabukeli
khulukazi abahlala kule ndawo yala eCosmos City ukuthi cha kusasa usizo olithinta ke ukulungiswa kwalezi igubhu ngeke bawazi ukulithola ngoba abantu abasebenzele Eskom ngeke baze bafike. Isivumelwano sethu nawo iEskom committee yogesi yala eCosmos City ukuthi iEskom sasa ayizuba khona. Since sitshelile community ukuthi hayi basinikeze usuku lwanamhlanje bazile kule viki ye15 baphinde baza manje kokugcina uzokwenza show ukuthi abantu abangasizwanga kuleli isikhathi bayasizakala kuleli sikhathi njengoba ngisho ukuthi 5 to 10% yibo bangazothola usizo kule process. Iprocess elandela yilo ukuthi bafonele iEskom basebenzise ama free charge box basebenzise iinternet babone khona uthola usizo. Khulufethu. Loyo mbukelo wendaba ze-SABC uThemba nokuyena kubhekela inqala sizinda kanye nogesi la eCosmos City uyashoko ukuthi ke angeke baze bavuleke kusasa kuyadida ke ngoba uEskom ubethe uzosebenza ke kuze kushaye isonto nalapho kulindeleke khona ukuthi kube khona umnqamla juquke ukuthi abantu bangabe besakwazi ukubhalisa into edidayo ke mbukeli ukuthi uma ngabe uEskom betha kusetshenzwa la labantu abazobe besele ngoba uthi uThembani u90% abangawusiza u10% bazowenza njani kunzima kakhulu ke ebantwini ngoba bayafuna ukuthi ke bamelane nalomnqamla juqe Soweto sizokukhumbuza mbukeli ukuthi kunomuntu oshonile obekulayini obekuthiwa ke ube unoshukela ubengayidlanga imishanguzo yakhe ngoba ejahe nje ukuthi ke azama ukuyobamba ulayini. Igama lami nguCalvin wakadludla ngibuyisela intambo kuweza kwethu eOakland Park eGoli. Sibonga kakhulu isikhathi sakho mlingani loyo ke bekunguCalvin Dludla njengoba sashilo enzathi leti indzaba solo ilandzelela loludzaba. Umhlangano lebewubanjwe likomiti letekuthengiselana tinkampani tekutselana nelikomiti lelibuketa imali tembuso uvumelene ukuthi iParliament kufuthi ithathe letinyathelo tikhungo tembuso letikweleta bomasipala imali. La makomiti ke lamabili bekakhuluma kabanti ngendalo letfola bomasipala nabakhokhela imali emabhange lephinze ibe nemthelela lomubi ekwetfuleni kwetinsita. Umgcini mafa wavelonke elikhomishana letekucutselana nelohhovisi laloshaya imithetho yetikweleti bakhuluma neParliament mayelana netinkinga tekubhanga letihlasele bomasipala. Umgcini mafa uthe bomasipala bakhokhiswa indalo lefana nayo wonke umuntu nababoleka imali. Labo labasebenzisa kahle imali bakhokhiswa indalo lephansi kunalena letayilekile kanzi labadlaphathisa imali bakhokhiswa indalo lesetulu noma bangaboleka kwasanhlobo imali. Lelikomiti likhathatekile ngesimo sabomasipala. The state of local government is worrying, Chairperson. Whilst there have been some welcome improvement in the number of municipalities, problems of many municipalities that are owing this. Commissioner letekucutselana lithi liphenya tikhalo letehlukene tiphatsa komabhange. Complaints we've received on what is alleged to be a collusive conduct by commercial banks on the prime rate that they charge, and that matter is still under investigation. Umgcini mafa uthi bomasipala kufuthi baboleke imali ngebuhlakani. Siqalile isigaba sesibili sehlelo lahulumende lekhipha bozamazama labangephasi emathunjini emhlaba uShaft 11 emayini eStilfontein eNorthwest labamele umphakathi bathi bangetoli kwetinkulungwane bozamazama labangephasi emathunjini emhlaba nalekuyindvo la iphikisako uhulumende leyo. Lithimba leliholwa ngumphathiswa wetekuphepha eNorthwest Vessel Murweng lithi linelithemba lokuthi isigaba sesithathu sitawucala isigaba sesithathu ngemsombuluko. Ucale ngelisasa lolukhulu umsebenzi wesigaba sesibili kulungiselela kutakulwa kwabozamazama. Hulumende uthi October sekulandzela umsebenzi wokukhishwa kwalabo bekunene. Safe to say they can start on Monday, even though I don't want to on an operation of this nature. It will be for the very first time that they will be dealing with this operation of this nature, given the depth of the mine. They've dealt with operations of this nature before, but they've indicated to us that the depth of that mine is 3 kilometers deep. Kepha labanye banekungabata basilohlelo lohulumende lohamba kancane kakhulu. Abantu kudala behamba ngonyawo lonwabo. Kudala isimo sengalendlela sisiyo iveki zide zaphela zintathu if azidluli esithathwini. So asizuthi kuwe namhlanje ngoba sekukhona imishini emikhulu apha emveni kwethu sithi hayi ikhona into abayenzayo.
imindeni solo ime ekuthenini awakhishwe emalunga emndeni yawo. Abantwana bami abayi2 omunye una 25 omunye una 22 basemgodini. So ngiyacela igovernment ukuthi ingisize baphume labantwana. Emaphoyisa solo akanekise kulenzawo ukubeka liso kulokungahle kuvele. Kuletinye ke nasibuye titolo. Kusalele emuva ekukhokheleni imali yembesheni etisebenza eDepartment embesheni kuyinkinga lenkulu kumlawuli lobuke kutiphatha kwemkhakha wetimali. Asikamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati la SABC nawe ucetha ngena ukhethe kahle hlala nathi disekhona. Kusalele emuva ekukhokheleni imali yembesheni etisebenza eDepartment embesheni kuyinkinga lenkulu kumlawuli lobuke kutiphatha kwemkhakha wetimali njengoba elinyendile etisebenza solo lichubeke njalo nekuthatha imali yato yembesheni ngaphasi kwelihlelo le2 pot system. I-Financial Sector Conduct Authority ithiba ngetulu kwa 7,700 baqashile kubike ukuthi basalile emuva ekukhokheleni le mali eDepartment embesheni letahlukene. Baqashile abasolwa ngalowo bafaka ikhathi bomasipala nemboni yabo nogatsa bangasese. I-FSCA ithi iyachubeka ukukhulumisana nebemthetho naletinye tikhungo letifana neSARS kuqinisekisa ukuthi laba labathinzeka kuloko bayadiphendvulela. Area contributions, the issue remains a significant concern for us because it really directly affects retirement savings outcomes. Of, as I mentioned earlier, 310,000 members are affected by this. The amount, as I indicated it earlier this week, is around 5.2 billion, with 1.4 billion of that in the municipalities and local government sector alone. So it is a serious problem. And even amongst the private sector, 36% of employers in arrears are in the private security sector. Nasibuka ke timakethe tetimali irandi licinile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba kusasa kudlala emancamo eCarling Knockout ubona ngathi iMagesi FC itawuchubeka yini ngendlela iqale ngayo kulomcutshelwano. Mina ngokubona kwami ngibona ukuthi mina iqembu leMagesi selifike kangci angiboni ukuthi mina lawuphumelela ecenjini leSundowns inemandla kakhulu. Ngibona iMagesi vele ngalendlela yenza ngakhona kwasekuqaleni vele imisele phela ngalendlela yenza ngakhona izolithatha vele le cup. iMagesi ngathi izeka kubi uyabona for ukuthi bekule position ekuyo kanti ngimavuka adliwe uma livuka ngoku ingawenza umehluko. iMagesi ayadlala kakhulu adlala kahle kodwa hayi kusasa ngothembisa Sundowns izondlula nje ngo3-0. iMagesi FC ngiyayethemba kakhulu ibukeka izokwenza umehluko noma izokwenza okuhle kakhulu. Umgqiqo eqale ngawo lomncintiswano noma lomqhudelwano ubukeka umuhle kakhulu namanje ngisenalo ithemba lokuthi iSundowns angeke ivane ikwenze kube lula nje ukudlula kuMagesi FC. Obhekana neSundowns ngempela angayitshela ukuthi khona angakwenza mhlambe kwenzeke kodwa phela ngoba yibhola asazi mhlawumbe khona okungenzeka kwazi bani. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke ethweswe kudiphendvulela ngawo. Asesithi shavu ke mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi lethamba embiteni letihamba embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibuya sikwamukele emlingani. Asikwamukele sibuye emsakatweni. Alishone Dora sivuselana kumbukelo tinzoba tesiswati khona ke ekhaya nathi lesiphethe kuhlelo liphuma embiteni emlingani njengoba ke namuhla sinenkampani lephakela gezi kulelive Eskom kuthe ke sitawuva kabantu sihambe ke nathi ke lihlelo kushintshela kunathi ke indlela yokuthenga gezi lesimanje kulelive lihamba njani njengoba ke bahlali bakhala ukuthi na umncamla ejuqu wangelisonto utawuhamba ube mncane kakhulu bacela ke lokungenani kuniketwa ngesikhathi lesengetiwe ngetulu kwaloko umhlaba wonke ubungathi ke nathi ke liviki letinsona letidala isikhathi singakafiki simemeke cishe ke lwathi kangcono ngathi kwethu zabadokotela babo
uma-ke kude kade uSweta kunalo lisaba. Sibonge Mlingane lisimba lakho bela sondele mnanzi kwembukelo Indaba Tesiswati khona-ke ekhaya. Asibonge Mlingane, kucala phaketa lamuhla sihlangane ngalokutako sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo Imvela Sondvo ayibengilenhle.